Hello everyone. So is surrogacy a very complicated process, or can we learn the surrogacy process simply in 5 steps? So first we thoroughly medically investigate the intended parents and the surrogate mother. Second, we do IVF. We retrieve the eggs of the intended mother and sperm. Then we do IVF with the eggs and the sperm and form embryos. We freeze the embryos. Third, we transfer these frozen embryos into the uterus of the surrogate mother. Fourth, the surrogate mother carries the pregnancy for 9 months and she delivers. Fifth, the baby is handed over to the intended parents. So surrogacy is a very beautiful process. It's not only a process of renting a womb, but it can create miracles to all the couples that cannot carry a pregnancy. Thank you. Kakun nyo terhadap National Awakening Movement kenam kelakentu ya kaki HADC ban penlong kum kakendon kebadan kam ban pa ya ki Utilization Certificate UC. Halor kejeng ajeng erap ka council ya ki Education Grant kenang meniada nak kejeng penlong kam baklai ke pisau pat ba. Abakran bu working president ka kenam ubak Thomas Pasa ula led ban ai dak city sha UCEM ka ki HADC ubak Winston John mi ai hadin bang yo ya kawi ka RTI ka executive member hakaban ka lenga chung education ikong ai ban dak kajing nong lai. bay pisa chung at council ya ki Hari ni city la ai hadin bayo ikujubak RTI alor kejeng bay kisah ka council la ajingerap kumba prap kumreo point mat sau lak tengka KCDC galak beper la school chan bagi syaka college siklu san snem ki balalet nak taban hagi ni san snem ki balalet Ya, ka council kini la ajingerap la jan jaka puli putih Siklur bahwa kisah KCDC bentuk ban ka baar pada ke bang ila pan jintip lembaka RTI ni point ong ba breu pralak tengka ki ai lang ka popu jongka utilization certificate point ban nakal yang PPI o jong KCDC pada ila untuk sangi ba KCDC kamjupan ya ka utilization kesnem arjar arpuar halor kini ke bentang yuan ai ko ruem agisnem arjar arpulai arpusau la ai ar point arsau haka jin sisa habang ipun kam arjar arpusau idong arsan kajing la ai ai bisa kan jong ar ba point takilun arsau kam tengka kiba don kam ban jubab sisa RTI ba ya le to to ka office pisa kam sebenarnya dawa depan bor haka ai lenti ke badai ya ki UC ban penting kenai jeng kata mu joga UC Kawai kalong dokumen ban ki bangi don sisa kam ba maka bisa pat ba ada ka ka utilization certificate bat maka Namun, do jeng syai ngila ai Jeng pisa bam ya dawa ko ka UC school lelat Bat- jeng bam sap jeng Hadin ba- baklai ke pisah kebelang persya ekor kom sinsyar ke bakul long syok ubak Thomas Pasa akan ke city ula benrap ba ke pisah ke bala ban penlut kelong aduk prapun reo point not sau lak bat kelong beren kam bantip AKA ke bala le ya kena ke pisah aseng kala dawa ba ke council ke deban penkuat ekor kom trekam bat ban penduk no yaki kam bam sap kang bandon ke sinsyar kadar ke bakuat bat ke bapaka kani ka city ka mi ai hadin bang yo ya kawi ka RTI report hakaba nak lenga jungi nga kali ba ka jing bay pisa jonga dis council ya ki educational institute ba ha o KCDC markat kum kani ka RTI jubab bang yo ilalap ba hakini kisan senam gi baladam ka KCDC galak pelut la jan syaka siklo nak taban ajingerap ya kini ki jaka puli putih bahap KCDC ban ka baar pada ke bangila pan jintip lembaka RCI ngi ong ba pi ai lang ka kopi jongka utilization certificate ban nakal yang PIO jong KCDC pada ila jintip sangi ba KCDC kamjupan ya ka utilization certificate halor kini ke bentang yuan ai ka city jingkerpan ya ka KCDC ba haka jing sisa habang ipren kam idon kajing ai bisa jong paj ba dam takin nu kikam kiba don kam ban pensisa ba ya kato kapisa la penon kam hok hakalenti ke badai bat ban penting kenai kata gawai nagi dokumen ki bangi don kam ba kadai ka utilization certificate namun ngila ai pisa ya gawai ka school ban hadin ba penon kam ka bisa ka school pada ka ajing tip detail information pada kumno la pedon kam ya kan ka pisa kana ba kan don ka jing ko jing subah kan apo ka jing pedon kam ya ka pisa ba tena kalian ka jungi wan ai kan ka sistem ta kasni marwa ka pisa la jen prap kun riu lak 100,000 tengka
hakini sansnem banlong exact kata kau jing pelut jongga KJDC tekam di syuk pisah kabaria de ban pentik nai kata ka jing sinchar ka bukhut kum si benta ban pentik nai ka jing sinchar ka bukhut nakaleng jongi ngi urge ka district council ban insist kata ka utilization certificate Kerang ba kadom don kono ka jing penam kam bakala pada ya ka pisah jong pai ba ban khmil inti daga jing thu ban wan rai kata ka jing sinchar ka bukhut basuba barat ding khong yiri no ki kam gle si ki bam deh kalenti ki bahar ni ki kam bamsap ka district council kan sngap ikani ka jing terbat ka jungi nak benta ka jing mentoy jong ibabon balang